Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Mspwdo keberkershan lang deka All Meghalaya Dancers Association nang ta ka Khasi Disability Association bat Galinti Jam Football Center kalau penkut no ya ka one day singing and dancing competition mentaka sngi ka arbu pratarik uleber arjal arpuhenriu Maulai Polytechnic College. Haganing sngi le don lang ru ka kong Suzuki Pariat ka bedai ka President jong ka Seng Dong Kami wat habru nangta ka kong Del Nonglat ka bedai ka Secretary jong ka BJP Women's Wing State Meghalaya Ribhoi bat kiwe kinong syakhot sungba. Haganing sngi ya ka nam la adu ha singing kategori layo bandra di Heprit Ribajanai Dangdong ha kedan ka baar layo bandra du ai borlang nong dahar bat ha kedan ka balai layo bandra di Heprit Dabet Janai Jirwa haringkat ka song pisa bat kisernat. Haga dancing kategori layo bandra ya ka namla adu di Heprit Isamary nong kendri haga kedan ka baar layo bandra di Heprit Alvarin nong sien bat ha kedan ka balai layo bandra di Heprit Sawan Jai Jai nong rum haringkat ka song pisa bat kisernat. Dancing and Singing Star Season 1 goes to Ribajanai Jirwa di Balayo 45 points. The second runners-up job dancing categories Disability Dancing and Singing Star Season 1 goes to Sawan Jai Jai Nongru. Dancing category. Not hard. You have some point. The Alvarin Nongse. Singing categories goes to Ribajanai Pynlong. According to City, Pariat and City Medical Prize. The Media Social Program Welfare Development Organization goes to Isamary Country.
Kaya ni kapur kasi yung position doon lang. Yang kami ping amlat kiran, mga aspect yang ping ini disabled, but I'm so talented. I am so proud of all of you. Menurut hikayat ini, Pynlong manusia Rwai betul-betul. Hadu bang amlat kiran yang demi sepuluh umat yang ini bisa, pantang ini bisa hadu. Ani tadi soalan kata kami siapa yang ini bilang berekspres. Yet with her disability also she can do so much. Mangini kalau first Pynlong betul. Yang sabang ini yang saya kambiang ini apa ni? Ni lagi bagian kita orang tanya dan talent kepada dia. Lain yang kami people dan hantu, the judges, my friends out here, they are so talented. Bangam nanti bangam ni show and just so impressed. Tamba, I'll just tell you one thing. I would like to help you all. Note down your number, Jonah. But if you disabled, please note down the number. 6 Madam, please bring these children who are disabled. They need help. I'll look forward to it. Actually, ngamdai pekashwa, ngamdai pekchari boy. Tama habangadan hamni ngayon EAP, bahaya, they're so talented. Kami siang jomla ko, play 50, yarap yaki. Ngakwa banyalap yaki. Kat bangana, nganyalap yaki, how disability director. Hakan mo ko ba pila lagi ko niya nganyalap yaki. Belum ya pun kali ke program kebadan kamha. But next hemru Bangladesh mat apa. Sarkar Meghalaya ru kan pek kithat ke shekili kitna ki bo. Yimde belum di bapli. Mani yo i talent jongki. Yuri ya ki start jongki. Habun kiliang. Blay shisha ke start. Blay rapor ti yang ki breu. Haboro ki dentang. Ni kun ki kime ki paju ki kitna ru. Yimde ban snow rem ban yo kun ki ki khon. Yimde ban snow sarong ba ki ki khon. Wala ki dan hapreng ki jing. Tunang indai ki bapli. Pergi yang ki stop jongki. Wat ki tu ki na samlaru. Kita dan kasab, kita biang dalam serong, kita lalu. Ini yang jadi kasab pembaca ini kita nak kita beri dan agar Rwai agar siau, agar Shad, agar tem, kita sisa kita talents. Kita bersungguh yang berai berai kita ni kasab lagi. Ikuti kini kita baru snow serong, yang lama lagi. Sekali kita badar di competition, yang lain. Jadi balong bang. Kray laga nile ente ni Shad ni yo kibe ni what is no pungkatan tetapi pina tawar mai kata kaden sanu habidat pun kidi ki khon ki besar ki biya ki sab jati lenget khem bahago we si dikum kini ki khna ki sawan ra ya kaburam om taw ya kini kasam reki ra ya kaburam